fatalo fatu sa mo la tu bele e le foi tai mo na fiafi la fa anga ia i via le rangi ia fai mo mai ta fa sa le foi fiafi ma fie ma fatalo fatu ai e me ia foi suio una le tu nei ia wa o kainga ia o mo fai ma tu mai le fiafi ma tu che na le tala lei pe tala ina tu foi ia le upol tala le ma tua ole vinga e fu le tua waile o matu o fuanga po plan ya no le tua no va ia ma fu fuanga mana e un fai un tato fe wa ia ma tu fata no fatuai ne tato quasi sina e ina lava o toro fai o talo tu ina tam fata le gato le minfia so se minfia lo fa pena o una tam fata sa ia whawhiwa ia tu foi ia foi malu tua tua ia lo whapena al whaano so se tu fio le lo langi ia tu foi nia tu sila ia lo whapena foi o mafuta mai ia mai whatasi mai mātou ia tātu po kalami ia lo whikaitasi atu tu whataro whatu foi i wom paanga ia o tua foi ia para o tala vou foi o whapena o na mafuta mai nisi taimi mātou te whaataro whatu so whamanu maro Iesu Kiriso ia tātou rii ma tātou whaola le ngalo mātou whaataro whatu i mei tua foi o le sike e milsi au na foi pi o le ia il visione foi te tia le foti ia ma fritu ia Sao Evelyn ia ma le kale sia foi sini Australia mātou te whaataro whatu toa foi o le ia atu mala kalvavi tu mala ia tasu pule au na mua ia marama college ia on foi fuma ia Benjamin ia mai on foi ia yeti ngeo mola tu fatua ma tu fatalo fatu o na ia Lolani Mikaele ia Australia ia fa tai lava le tu lalo fa tai foi fo tuanga le lei ia lo fa pena ona po wai foi tanto ngal due ngale tua ole falau tele ino tale le o malo le tua ia ele sesi lava me se mafu anga ya lai on fai nei minsi ma to ti fata lo fatto foi o ai lava o lo fatto a fatto ai me le tai ia ma to ti fata lo fatto e so ia o tato li io Iesu Kiriso nei me o tato ti fai ia wana le tupu malo na malo e mafu ai ia fala tonga mo kalame lo tatu faia ia le aso patalo fat foi ministry lo fa pena foi o le mafuta mai nisi time ko mengi mai ia ma ia fatasi mai matou ia o tatu ministry fa fatasi to le foi o le o tofi mai e Iesu mai le langi o no ua fa solo mai le pena ia tatu ia le o tatu o mai tatu vai na time ia le o tatu ia ila o tatu le fa o fu tātou te tala le tala leo le malo le tua i so se tu ingo le langi ia whataro whatu fo i le tātou Global TV media lo whapena la watua tātou whasalaunga ia ma tātou ngā hatai lunga le ea ia le rii i awala tia u whai o ngā ina nei o po ia o le tai saule o le atua sa ka kule i roa ali leo a leo ka kurula ai saka ko wharongo ai ia leo kako mai le tua tātou te ola ia tātou te whatalo whangi kia si tala taimi foi ia na tu inatu foi lea pēnu nei ia mo se tataranga foi mai whatalo whatu ke ronga uru si sila mai Samoa ia le fōra si sila ia ro ia ele mātou mālofa toa nei pō le fiafi malanga mau mai Australia ia se taimi foi ia na tu inatu leo la kano ia o le ia leo la whapena o na mātou whapa mawha ia nei pō ia e ame ai sei tu mai la susia o malanga mai ia nei New Zealand ia tātou te whaalongo mai ia o nei ngaro peno la te talo o na whai a te whausa ia male ainga lo whapena o whi malanga mai nei ia o ni fuanga whane ainga o le vai aso walu ia le li ia le ala ua mau ai male nei taimi o auna le atua nei le whinkanga mau ia no malanga mai o fuanga whale ainga o fuanga whale ministry ia koe mai fu ngai koe po e mau o isi ministry ia e o fie le mano le atua mana tala le mea le inga au o fie ka ngaka le atua le o fie kaku mako ia nei taimi la tu la sunga le ao
ofisa amata i tātou talo i o tātou whasolo i le ni fiafi. Kalame, whanau lava. Tātou whama talo. Ia tuola mātou tu mā pai ai. Thank you, Jesus. Pai ia lava lo sua whanei māso o mā CEO i whakawau. Hallelujah. Mātou tu talo ma wala au i nāu pio. Mātou lo tu whakatai a te oia wā i manuenga sa whengai ma whanau i aso. O le si foi o lo iai pere manuenga i le nei foi tu tau o fiafi. Ai mātou tu whakatai a wā ule isi tala mane whakapoi nai mātou. Whakatai lau fio no le nei mawhitanga mātou fio mwhai mātou tu e maua. Ia ona o le file mū mai anga le lei o lau fio pa tasi mai moi mātou. Whakatai tele lo nganga pa ia lo mātou fiso soan sini. Ta mā mātou whakatai foi. I tapua inga si o mātou atunu o Samoa i so si tafoni ni mai mai. Pe lava se meo lo mai noa ma mau mai aina ma fitu whasara la mai ni foi a fia. Whaafitai a wa o lo manuia i nātou i le alofo o fio. E tuola mātou tamale ni a fia fio le a. Whapeo na mātou whaasoa matala tala noa i la upu. Mātou te wala au i la u fio i lo i mātou si a toa. O una neita ma. Ia e wha moi lawa i le whatasi mai o loa ngā. Ia e momoli atu le upua la u fio i ai o loto ma ngā tangata o lau whanau whatutu. Nei ia mawai nimu ni a ngā moli mani o lau fio. Mātou tau ma wala au fiso soani mai lo ngā pa ia. So soani mai lau fio i a umi nei. Le a whaasoa inga lau. Ia mana fo i le whi au i le nei afi afi. Nei ia mawani a ngā moli o i mātou atua. Ia whau fo i lau. I whanongolongo lau whanau. Ia maua le whanongolongo ma le tutoa. Ia maua le tutoa ma le ata mai e whanongolongo i lau. Ia ingi e tau whi mau se mea o ngā aware a whai ngā malanga i ni whi mau tau i so i whanga. O le ala mātou tutalu. Mātou o le atu ai tua fo o Jesu ke riso mātou li whao. Amen. 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 O ria. Sunga rawa mo le tau sanga. Ia wa pena ko la matali tatu puka me ne fia fia fatalo fatu tatu peno ne fia fisunga ia wa fatalo fatu foi tatu manu e ke lolo si da mai mo mai foi ia pa anga foi o kilani wa fasile wa la tu wa kilani ia le wa o mai la fa lo la wa titia fatalo fatu foi manu sa tu lo wa fatai da sua na te mo le ole o ia foi lau nei Fisa Tineu, e se foi lá na Wonga, já Mike Porita, o Whakatautai foi, tanto media nefia. Ia, fia rea nganga, mafuta mai foi. Kunia manoa mai, fasi maro. Ia, le whai antu, ua, le tau whai kusanga, whingaro le tua. I foi ama no le lei. Ia, bi ia pene tua. Amen. Foi nei ama noa. No, o le mafuta fatasi ai me tau. Tu po tato oli. Ya, ma mo voi nisi manatu le. Tau mai fo ia. Le kuarma o mane so ya le mate mafuta ngai o le o. Ia. Io vai le mari io. Ia, ai me vo o lau kopi mai ya. O me kangar kopi me vale a. Ia, se vede aga. E ele tua, talo fatua i Samoa, e lau e o tutu se o nei, e lo fai ngā mga tofi. E ngata fo i lea o tua asi in sina o fai o tāpuai, tāru. Wa lava o tātou fai wano whilima, ina ia manuia Samoa, ia vise fo i o le upo le māno le tua. Tere ni a nganga e wha mausia o whaoreina, ngatu i fai ai whina le tua. Ia o se whiloi atu le nei tu la fiafi. Ia tere lau whaanga Samoa, tau whise mea. Ia tu mau perfa tau whaai e mātou ni au auna. Mawhitai. Ai. Tua ia so fisa. E hoku fasile wau kako kuua ni vai asu. Sola. Mai bombai asa. Boa. Ia, vele ni tu lai. Te patalo fatua i pai se tatu atunu. E teles patalo fa watu natu i o leo umona. O ia le patalo fasu mele. Kaitai ia ngata fu ilosu mai papenga nei o matu makuta. Ia o matu patalo fa lavali na tas. Meia.
Fau le tua I lau whaafonga le nei pō. Ia mau berto vai. Ia au. Alo ia o ngā le tua e whola inara na upu le nei fo ia afi. Ia mai whaalo lau whaafitai. Hello. Oh, lo sunga te tai o teno ni pō. O whairia mande pō. Ia, whaafitai le tua. Ole, I ngā rama whaafitai le tua o lia wandoa. Tātou te ambau kusina wina whaanga ma. Ia masisi o meanga o tātou ngā nue ia e. Ole mālo la wale tōni wha mafua. Ia tātou mafuta whaatasi. I nei tula le fiafi. E pi ia matua I whaatalofa I o nei. Ole mātou penu. Ia ole whaatalofa nā ni tula le fiafi. Au to e fisili atu lava. I nei pōle tātou ainga. Wā mai oi. Amen. Wā mai oi malau sawalinga. Usam tu whaafine. Tu māma tina. Wā mai lau sawalinga ni vai taime soifuanga. I ole tātou whaasoa lava pe ole masani ai e stofi taitasi. Ole whiau lava I ole malo le tua ma le whautuina whautuene fiafi. Ina ia taulongolongo pe o tino ke riso. O ai tupule whatuatua tangata le taulongolongo. E malosi fuia ole tino ke riso. Ia e le whaasoa atu o nei ala leo o le apasa le malo. Manisi fuia ministry o lo whaamaina. Ia tupu teleina I pia le anganga whaamaina. Ia le kersiano. Ia meiso tātou po I lātou fui wa wala wina I ngā wenga le tua. Ia, o se whātaro whātula. Ia, le ngā whāluaru, whāsofa Yesu. Amen. Amen. Ia. Te tonu Samoa, ia le toe whailo le ne fiafi. Na fua lunga le tātou screen. Ia le tātou mta upu tātou tala le ne fiafi. O tātou tala noa I le mta upu le tala lei. O le maro le tua. O le the kingdom of God. Ke longa e le fōlau whaafonga. Ai se I fo isi kaimi pe confuse lau whaafonga. Ia e le maro le atua, le maro le langi. Kala ngā so mai lau ori e le maro le atua ma. O lea e se winga, o lea se tā ua ia te tātou mātou mai lato. Wa un fesili ai e kaukaka ua. O me fuera ni e fiafi ma kufi kala ngoi ai. Whautu ina ai. I meo ele wha, ta fō soio. Kala ngoi ai Yesu. Ele ngā kala I kala ngoi Yesu. I longa o so ai pe o kalanga Yesu I to tele o tangata muli mai ate. Si. O le mea lilo le I. Roka un whaia le kupu I whai loa aku I kangaka. Le malo o le o sau mai ia. O ia, o le tupu, o ia fo I o le malo. E le kala le masingu wape mai. You can't call him in the key is a kingdom. Le ai. Si. Langa ale ai Yesu e le se malo. I ali for se malo no inga lesi ku. So the kingdom is come from the king. Amen. And Yesu wala happen me ka ko ia le e fau ngo ka ko singala o ele. Ia nga ko le maneri fa ma ka ko kupu. Ia me o tupu le malo na malo e tu to tasi la. Me vela nga ya inga ku ko kasi ya mama ki fe au tala le yo le malo le tu. O fe ka ko ki o ia I tala le uma karango e tu spai ai pe o tala le au uma e tala nga Yesu le o ia sa al maro o yo tupu o yo maro le foi la karango Yesu ni fi afima ko ki fi tu fai na to foi ile ta ua tele o le meka o le farongo hearing you know pe o rolo fa ma fa Yesu I la ngole ko ke le va nga le fi ka fukuri ma la ko ki fa longo ia onga Yesu ai mise la unga ku Yesu ma share ku Yesu e pi fa tot kala fo nge I pi fa ai pe le tino aro ia le winga fa le nganga ro ka ngoa Yesu o sala elu foila e kai pe ia vai kai mi fo ni ka ke ia ke ro ka ka pi fo linga mai ngal fa tino ba fo ia al fa le nganga pi le amo ke le ia ai fa taila ile tupu malo Ele ai se me ngati na tia. O sa uma le tupu malo na malo the whole package. O lo ia uma con tana le uma. All the full gospel is in the mighty gospel of the kingdom of God. So never na le magfika lo ni fiafi. O le ai se winga o le ngi fa tau. E winga il malo le tua. Ma ele ia la ma ku kalongo ni fiafi. Mo ka ku uma ele nga o ko foi Samoa ma wo ma pa ai o le se tala mai Yesu mo tato ni fiafi o ma wana tu si
ile mata e sfuto vai mo o le iva ala le fa makala me e Yesu langa tala le fa fata ia e sfuru valu anga ilalo e le lusuto saulo inga ma le winga fa makala me e Yesu le winga samo ai le o mako ke va pe o fa makala me la uri le i 13 Matthew chapter 13 verse 1 to 9 fa makala me e Yesu fa ka oku ai ko yo o aku fa makala nga u fa le liu me e Yesu il va po se furu valu se yo o los fu o ele la ye fa no e ye uma la va enga yo ele pe ye uma fo i e ko inga fa longo ai papa u i ai li fa ku le ala lu no ba so fo lo ma lo me Yesu sa lu aku se tasi lulu fatu malu fatu i ele la ye fa o le winga nga o le maku kalwanga ngi fa ia Sungielo sunga kai peno ni fifi wale wo kume kilo so mai. Alo como ye ka kume ia wa foi ka kumaro ni fiafi. Mo se fa lo la titi al ka kusi. Pe on ta tu no ni fiafi. Bueno, ia na le ko fa solo no i pro fa. Ia fa tai ia pe mali foi le sa no anga sunga ia por fa tama fo tato CKA ia le fata oto i ele ia fa ia e manino lava ma le fola mai o le fata oto ia Yesu Keriso pe ona ia ele matai lo sumaton ia ele ia faita watu ma le alo fo pe na ona tau fa ali mai Yesu Keriso ina ia fele mo tangata ile te tono e musu nete su ia se mea nga se fo ia le wingo lo roto ma lo le tu la mai se fo ia fata oto Yesu Keriso ma to foi so se fata oto la Yesu Keriso fa pera ma matai no na fa puma o le fata oto e tu sale malo le tu o fata oto e tu sale malo le tu e pe mai se fola sanga foi o se a onga foi me tanto e le ma foi un tanto mo se a lo pe ava pe tanto le o lo to e ia na fion pa ia le tu se foi male fa utuina foi ni va ma la fiafi a te ton ia o le lava te le time e be o le lava i tanto te fa so male ma tala mai foi o atu pono foi le tanto peno foi le fiafi ne o uma tanto po kala me o yesi ayo ne po ma si ai foi ne yasu ia me si foi le tanto te anga ia tu foi fai un ne va yasu o le masina no na valu nei sua e so tanto peno e ma me foi le winga le numero valu le me fo le swing of fo famiglia ina foi lo lonto ele a uma foi sua forma ia penya minha le mas o tomo so to o fa na wina mai le se me fo ma tono tanto ele fa na wina fa tanga faletino al fa na wina mai le me fa le manga e saula tu punga mai to e wala ile ngai o inga le fa supana tu o le nganga le tu e tita tu le fa mai me temi ne ia o la sua te ia sua le ala pasha mo a fa so ia tanto foi me fa solo e foi le ma lo fa stai ia te lo ma wa tanto for sango tanto wa tau por a introduction for le tanto fa so o ele fa o so capo kilo volare la fiona così ma ia ka ko vuole poletto mo bua ile iva o le fata oto i tangata ruru seito the parable of the sower tana mai e kalea e whainga ruru fitu the purpose of the parable was one fata oto mani sfuvalu ngai lusu mato o le winga explanation vele o le fata oto leo le ruru seito ya manga ia sakako lo kwa feta o tu foi buanga e fa e la vaso fa foi Yesu na il fale o no fo ye la lu la tane il vai la pot mai ai lea ya te io moto tangata to tele ko me kau le puia tangata to tele tangata ia ngele ko lai o le mele na maliwa ne ai o ye le fa no fo ai o tu mai fo i moto tangata uma ile ova talai to ile o ia i me tele fata oto fa
pe atu whauta watu le tangata lulu saito e lulu wai saito pula e wha ua ia lulu saito pa uisi a wal a makaro i ngaka o mai a ko i ngā ele ngai e mai ka ko mo buale a mantua e ka ko wongi mtapu su malbua o la iei fo i male au ali hei e la forsai o fa malo lo e su le mai o mai fo i kufusi mai la ko kala o o persepuro le o ia o ya you know le ala le motu ale o tangata ele kwa kelo le mix up ka le ko e le va pe vola ngala o so to suma to lo iai ko kelo nga ka ko i o le o mantu le langa fu la fa pena le voi tu pu vai tem o ia o mai fi fa lo sa o fi mala sa e vo isi tangata vele o mai su e mai ke pe vola lo ia for sai o mai e ka fai spot se me le se isu ya le ka vo idea fai Yesu va venga o si no mai ma lo mai fi malo lo ya mo voi le fa malo lo ya nga no voi lo tangata me ko ia ma fai ala ya mo como mai na ka o le mix of ya a makaro Yesu la fa to le tangata lulu saito ele ona fita laia tu le o ya makaro ingala langa tau talanga le ai me kaua rara pusa me kau fata to ela a makaro ya a kilo foi la le contextual begi ya a kilo la fa mai o mai le moto tangata ma fuanga la le no so Yesu no va langa mo o le sia va mo vele le lofi mai kama o mai ya o solo Yesu no va fa ngal va e fai manga pule la vele le ta fai inga ia ki dia ku fe a ki dia ku message tangata ma ka ko ma vo la ya ka ko mi vai ta ka ko ngal va vo le fa ni me ka ko ke fa mai na no le media lu mo le pen fa fai lang lunga fo ni plat fu ta tu fa ka ko ka fa ya ina ya e ka mo ka fo ni me su fo ya mai ko lo ma lui ya e tanto lui le ka mo fi ni e pe yo lo manga onga le inga ia inga ki dia ku le ta la le ma lo le tu ya e la o le la pa solo mai le ya matarona o ku Yesu le fa to le lulu secco vai pe fa lu winda le saito pa uisi la wa e fai se la kia sa ukala le belo le lu se wa iska ka e fisili va pe na ola to marofa pe ai se ar me nga va ai kwan lu se ko le wala me you know common sense pe va ka fa lo mai foi le su me apinia common sense alo ko i ro le wa a ko ila il fa ku e dei me ola e vai a quella lulu secco guarda tutto le va tutto lulu secco e vai a fu ila ore pappa e le ola le se me e con ia il se ma forse qua ia le va cu ma ia ma le e tu non mi vuoi fare e pure lulu secco e le se me la vicina e vuoi ka fa lungo Wai o le fa tau tangata le fa longo o le a ko nga fa longo ye pe nga ki kadia ye pe na te fa nga ina fo ile le sector o po le e pule ala lulu se e ko ya kwa pule ala tua ye le me ko mi mai au no le papa yo lo fa tu se vola ka ka ia no la wala vele le tangata ma fa longo a e fia ya skenga ko lo nga e ngai fa ki lo fele le no ma fa pula le tua ia i lo fili ma lo le o le ha fo le ba ge fo le o nga o kambo mani o Yesu you know people wa vea le banga o nga veo ka kai va venga wa ka o fi le yo le management ni o wa le ai se i pe lo ka kai ka fe kuli ma ya o nga yo ti ya o misi ala ko le me ka o le la lu tong ya na le ko fa pe nga fu la tato
Ilo e kako ngaru ngari fai. Kako vai ke no kai lai kongi anu ala. Mo me open air vai lai nu wala wala. Kako vela nu wala. Ele o ko pole a la nu nu ko nu wala nu pe. O wala nga ngaku. Ole so the sheep so the sheep. Au de tua ko kala po no fai a ko. Wa wenu. Oia polo fa susu. Pa wale nga kaku. Ko le kaku ke lungi o isi tangata le fa susu mai desi. Ia o de tua la valanga ki fai ona melo fa tu. E de senga nga kaku. Na venga ia le tua nga ki fa tu pua me. So wala tatu te puli. Ka ko ia lu. Ya fa mo fa fonga mai samu. O te pole le lu aru lu ko ara wala lu pe awa te pole ai tua there is always been a good soil out there o lu sa ungia le tua le leila fa fo le lo ka ko no one knows no le tua ki lo nga le pe kasia le le fa ku le ka fa lo mo sta o le mo kua mais strong ada e pela si benga de fie kala goina ka ta ke de yo ile ai ya piele haleluya ma ka won mele wa sa ngwa sa fo ia fisa le mo mo ma upa u fo i isi ile awala ole wa lu ele lu saito wa pa u isi ile awala ona wane ile o man file ma ai pa u ile awala ese kau le me afisa le kau ngi na wala ia moni fama oni awa e mana ia fo ia le faso le sunga le ona fo le tu ni fia ile sai tomo muare le lupa umo le wala ia ona ole o ia fo i puia ona se fata auto pe o se ata fata ita ina tu se Yesu ona no ifuna te mawa te fata la Yesu le mafua anga na mafua yo ni fa ia fata auto ni moto tangata ona fa mai Yesu fa mai o tangata i wa ma ola tu moto wale fia ma ai vo fa mai wale ele fi fa lo mo se o ila ia o le otatu fa ta wa tu ti lo le fa i pule fa ile mele o le sa tu apa ulu mala wala te lo ele me o le talo mo le ata fata ita ama ia le talo wa te lo ia o le ko ke le ka ko so tatu atu no e ban malama le talo on ia ele ma fa yo na ola talo pe ale ku kalo no le wa ya le ku ke pula kalo no le wa e ke fiu e ke kalo le ku e fa ola kalo ma ke kalo ku no le wa so mai la so e umangi ola ngai le ola kalo ma foi sia na foi ro i se pala oye ma paule me mo ile fa kalo le ka mo ia por ki pula la ka ku no le wa o le oso i fole la no mangu ia mpe agua ole aka fakai kai ole mele fe me ole sai kole le ko ole wol o mai la ile upole tu ile me ole tangata fo ile fa longo le upole tu ai le o ia ile na no ta inga e fa ile upole tu e o manga fa longo le upole ku ole kila longa ko le la no me fe au e au le fale ai le ai ma se meo e fio ni lo ko ma foi sia langa foi ele ma fo fa me ke nga e fa isinga lu ile upula o la wa e ma wa ni dia po la savo ile la nga ko ia ko fe au ia ki o ia ile ai ma se meo e ke fio dinga ile la uma fe au ngo le ku langa la nga la e ma ko ima alo lo ku so la ke singa lo o tenta la me la fe lo ku ma le alo lo ai lo ise ma fa me so wale ka dia o pole di prepare pole asila ma afi au miesa pa wan me la ki o ke mi le ka lo al fakka muku ia ba ai me afi au la ku le lo au se upule ngau le lo ko e alu fa alu e le ka le alu le lo ai ko fa alu mo lo ngai se me ma pa ula be mo ia ngal fa alu mo pa la fa mi la mo fe au ia sa va le ko fa ia me le masa ngi ile vai so a ko e me ke pe nga se akwa ka i ole sai como mole como na wala ya ole ke le ka ko se ko e ole ko lu sai ko e
Ole si mea le ke fia le ke a le ngo fai ka ko fo io le ma nga ye le mele le foi pule e lua fi. Yeah. O ia wa ia mala usu nga mi vayas. O nga ave ele kilo ma ave lo fa ma fa ni foi vayas so ngo fa mai. O no mai ele o na le matai o le a inga o fa pe mai ya te ia. Le ali ele o le saito le lei e ana luluina I lo fanua a ole nei pe nai fea nei a Titania. Ia o lalo I fonanga ngai fa makala I lo lale e Yesu le mea a o le ngalulu o se ko le ia mai fungo o e ma Titania. O le mea nga ave lo kilo ma ave lo fama. O le tali e Yesu le fa ia fa mai. Ona fai atu ai lea o ia ia te lato. Ua faile nei mea e se tangata ua ita mai. Ona fai mai ai lea o le au ona ia te ia. E te whina ngalo e mantou te o atu e vele e se ina ia mea. Aua fai atu o ia. Aua, nei o tau liai I male saito pea o tau vele e se le a Titania. O le mangai o le mea ngonga ave kwa mawhari ngi vea soi mo fai kau le kusifo. Le mea lea o le au ona le atua. Aua e peo I le titilo ia o le au ona le atua le fai atana le. Aua tam fai le e ava ese mai kanga kareanga, ava ese mai kanga kare le o tono le kalesia. Tu ua I pea la tu ui o la fatasi tono le kalesia. Ai pau o le ngalu e ngale titilo ia. La unga ele aua le fiula ngamo le. Tau ai ele upo le atua. Ai tu ua pea la tu ui o la fatasi tono ia. Aua o le ngana le tu pe o malisa o nga sunga le awana foi le tu. O Paulo lulu a Paulo fasusu o le tu na fatu. A o ala tema se le ngale tu. Ia on sa lola ile le tu ia a fea la te kale si o male. Ia se le tu me le ia tia imele. O me la a me la fam lo ti lo foi mala fam ma fa ni va ia sul ma nei foi tatu spetta. Ia o le tele tatu Tato fatu ele mata no ina ya masa dunia sa bala to ponga ponga ngai tu yeah first day fatu mana tu foi ma fatu kula mono tatu fa sole po no le tata no tu fa lena ile secto la vele ilungo papa yeah tato no yeso se fainga fatu anga po se ole ma se la vela tu le lo tu mal meno le fatu anga le ami fatu anga Ia ele ama se kakavanga le e al fainga fa ko anga ko ko nga me ko I mo le papa e pe on sa no foi peno e lu more common sense ia e te a mai le fesili la so Yesu le fai po se fulu e va pe Yesu sa me te feta la Yesu se ke me te feta la e te ki ka noa o I fata utu ia kale Yesu fe po sumata si fa mai ona tana to ile o ia ti lato o fo ina tu ia te o to le mea lilo le malo o le lani a wale fo ina tu ya te lato o le fe po sumatasi o to le fatau so o Yesu a o le lato o lo fatau I tata yutai ko lato wale e feu lato fa alomu ya o onga Yesu Keriso le le pe mana e fo ile te tala ino tatu fa so le vanga le fe fi molta ngata fila le vele lotu ma me fa paskai a o ke fie ke pas vai bo fo wa ile ke pas wa fa fo pas ai ole mai o tatu fa so ne po e to e luita wina o tatu wa fo lawa ole se fu ngalo e me se foi ole ola fa to ke shen o tasile me pe ona matalia me fa mo boa tau le fa po fa ai fa me lo fiatu le moto tangata on ku mai se fisile tatu e se ame o ia le moto tante e Yesu ia o ko e fa manatu mai te on le launga fa o ia Yesu ko le ana o mai ia no so ina mama e tengo uma fa fa malo longa o ba venga le moto tante e lango e sa valo I lunga mama ko ki kilo mai lan o le wa ku foi le moto tante e tasia me ma fo ka kai fia o fa va ma ai va venga o le se me o pen fa o le se me o pen a onga kala mo ina Yesu e ala fo isi meo la na sai fai le tengo la tu wa file fatu ino mai ya o le mi fatu ino te monio le fa malolonga ai ala ngai o se so fenga ya o ina le upo le tua na te sila fia ile me Italia le nei e mese o le anga itile le fio pe na o ye le malai o silsilena
mana ia fula tatu faso ono le po utonu na wale sector mongo o le mea mako i maa ele ise palpala e o mau wai a fai la wo vela sio seku e longo vinga kwa ia mo se mea mo pipi e sector a fai la fa mai fa tatu yesu e la kun mongo ma ese o ia o fesila o e ka ko kali ngame o al fesilo ke fia fa tu poeta to fa solia fia fi o ai la fa ina amen o ai la fa ina runga le lulu sector o tato pero no fa mai tu sia fa la una lai men tu se fa la una ta tu e sumatas ya a o no fa po e no fa pe o ta au ye lulu ai au sector awa foi le mapu lo lima i le afiafi awa e te le loa po le fia e manuia o le nei po le na penga tusa ona le nei o ia mea e hua ele se whamanatu no se langona wemo i tātou le afiafi a one i muta lulu ina le seitu pe whaasotu la uso le e te le lau se tātou na ruenga tau whai le lei foi lau le seitu e te lulu ina e tupu mai foi le fua e te fia mata mate e me fia wawa e fua o ngaluenga a se for seito tato te luluina e fua mai foi na seito e fu ele fua le e peola tato fa so no renga ki ana mo le ile papa mo fa tu sai le o tangata foi le ka ko le ngal fa lo ai le pi mau se fi au to tonu pe nga fa ko kenyo solo ia mo se fa pasi kai mi o fa pasi kai a o le so fua ga i se so va yesu ia ko isa ko ia la mo ala o me fa la rangi ia ele va pe o mato tu sili mato ai nga uma lava mo tato ono le lava tato te lu ina lu pole tua nga to tono le o mal foi ia ve foi ni ia platform o Facebook e lu ina i foi il fatto il malo le tua o il fiango il malo le tua pena e foi fa so ni so uso fa nga ina lu la to foi personal Facebook o la tato personal live o lu ina ia le fiango le malo le tua o le mau mai le tu spa ia o mau mai le tu spa ina ia fa malusia pia ngangole o tangata kerisiano a emisi fo ne tato wo ma ai no pena ona baba ai mai ina ia pena ona sui ai o la to wola ia ma sau tono li o le kerisiano po li o malole ya bi ere ese ka usamo ta wai o le fatura pa ui awai ele pia fa ko lo se ma ku ka lo fetalinga al tupu ia pia ko ka inga fo el peno ni fi e yeile mafuanga o ngeile mafuanga wa amaka onga ma wa ke enga isala elu le tupu molono ma say then Jesus was hiding this parable this mystery from them le ala pisolo ala wol ia so ona le me ke ka sa no va pena i le wol ila ma fa confuse sei erbe kelo la nga voi la nga le wala ko ke engal me mon la ko ke engal upu moni o le ala moni ia malato te engal le onal malo mal tu pa le ala wa ma ka fa ngo Yesu pro sa no golpe no ni fia le la ma Yesu o le fa longo le upu par ka ua ia fa longo ai le la ngona de ka ki fa ka ge fi me ia la to fa longo pa u so le suru valu ma fa kala mai fa mai le fa longo mai o le fa longo se tasi le upu le malo ai le la gona ona lui fola i o le manu lele po le o le anga ma ave esse le fatu sai te tonu i le no winga o le ku spa i pa langi fa mai doesn't not understand no winga le fa pe o le a onga ai ol me foi lele e le kari ko winga ka ngaka le nga winga mai e tama le langi le sau mal maru le o malu ai fa longa na ka la Yesu fa mai le ala lu wakuro ai fa kari ia le sau mo le peno ni fi samo a wo ke ika mai amako e ika ya Yesu mai Yesu so le la uma ko ai le ke e le la ngom e fai ale me loko ia male leilo le kaimi ai fa kamala ai ile sit le waku kaimi voi le ole sa o mong le la ma kala i me Yesu le ole eu ka ko i na ka male e di seri sa ma ko lo e fi kau ia ma ia ma sa kan
o makifia fitau ia sana ai pa wala lo na kai o ke lo ya saka ki pala me i ki apolo pala me malo le ia ai o kakale ai o la ia kala mai e o so fai o ia ki apolo del kai ai o le me na le ku fai ai le la ngonga ma le ma le ia o saulo le anga ma vesi a mo e o ko ki ola fa sem mo e foi felo sa kangi e foi nga ia o por pong sa le ora como foi a se ka como me moni pion sa wal pelo ni fia le ala o pa o le fa ku e pa o como era wa si o la wala e vai o fia nga sport socials travelers e special amba ia marca marianga la le me tispo ma le o le anga o lo felo o saka e me ia ko por felo i pia se le o nga tango pei o se le o ai lo se le o e la si le o e fia le o ai lo se le o le lo po se lu po se mo kan ai sa mo mai o le fa longo ai le la ngono longo winga ta si le songa mo ka ku fa longo lo la ngona lo makalia lo fa mai le po le tu ali ya ko fo me o le ne tu fa longo le fo le aso ni yo ku fa mau dalum kali awa ale kali ia o le kamale ai sa mau le se yes o le me ale le fe le o le ale me le sa wa le o le ma mai ke le pu pa ura wala awa foi langi ka ko fa pe it's all right one day I'll come pick up that seat because so many seats ese me ese ya ka wala you know wala yo sa wala wala el malo me sa mo ya sola fix ya no se me la wala ele sa wala el malo no vai la apa ula le fa kuila wala le fa pe ko sa piki jas sorry ale o sul ka ma ia wa el malo le sia ka ko fa le fa ku fa mai pa o foi le isi i le mea papa e titi le sai ai ona vave tupu ai le ona ole ele ina i titi ua alu ai foi le la ua mea sia ona mangu ai le ma ua le ai ni a huiso ali kia se foi le ko inga ele pa u e fatu le ali bali ia ka ko ro le ale Belo papa makpul papa de ia ele kena sih. Orang apa ule di faktu lah. Bab velo kamu velo le awak vela le kikine le. Lagi vela mat papa lagi lumur bab velo ule. Bab velo ule faktu le pa ule le papa. Belo faktu pa ule ele le waya mau. Kamera ni pa lumur papa. Bab velo. Tapi ngavulan bele famai pa si me pa. E titi le sai ai. Ona vabe kupu ele. Ona ole ele na titi. Ua wa le la o velesia o mangu ele o lenya. Ona le vabe yo le. You know, televo io ka fa pe. Kilo foi lo langa. Vabe yo. Fa longo lo le upu. Vabe ma lagi ai o pure ni foga te vai a kula de o kama ya pero va ve ya ala venga ya so ya fai ya peta ya le la fa makana tu spa ya le betu fa mai ya kai mi ala o so fai lo ngone la kai mo to funa le la fa makana ila lo si fu va lo ngai la lo su mo kai mi vele le la va ve o so va ve Kai miana e to foi na ka fa no trials persecution mea ve tu pulo la e ka kele ka vai in banki me eu mai ana ko pe ka kele manga o foi eu mai que era o valor so that's happened e lo fa ku se la fa ku le van be ye no so but o lo langa o so mai la va ve mo mamo ai sia bele fa ta ku ni ga wai ile la vangia ai mau le ba tu sa la ta mata vele fa longo lo va ve ai ko de ni fa tu sa foi la ge be vele lo pure tu le lava le pure tu ai ya mau wa le lava fa tu ele o
iai se roto tele o iai e tā ofi mau ai ma rofo ai le o le lava le whaalongo le po le tu ka pe lovo le ni vai tā o ke le o mai vo ia ai ngā i o rupo le tu ni no vai whafonga mai e au ngā kene le whiunga pa ia le tu you know e lei sisi me fa ma wa ai tato le ngata o ka ko mai fata si fellowship ya share ku le si fa paro si mai le si talo me uma ga ko ki fa le nganga ya mai share le fiunga le ale ma wa ka ko le mo le va ve nga ba mo ga ko wa ne u le si le ni ka mai ke o va ku mo fa tu se la il se tole pa ngol ma ya o le benga tu pu tanga pe ale fie you know so skeu siano ele fie fa gau pa ya ma fa lo pi a chicha po fele fie fa lo le chile o le chile me e va me fakki ke le ka ku fie ke le o ku le chile ele via va longo pe o ele ta o tele ka ku o pe pure ngai wa solid ka ku wa ma wa ta to pe to foi nara ka ku yo lo la kengi na de currency ka ku ne tu ma wa ka ku fa tu wa mo ma wa ai da fi ma de Popular le ka ko fa ko luanga luala Lisa sole kia mire wa ka ko yai e mana te le fa so mo ima le fa mtala ngele ele una le tuole o le fa tulo na lua le awale per mana ye yo le te fa mtala le fa po los fulu me a le mea sa lulu winga le papa o le tangata le o fa lo mo le ona talia lo le mali fia awale nia aya te ia o fa le mata uia awa pe a tupu le poponga po le sawanga ono le upu ona tau suai lo le o ia ia o le manino la vale le famtalanga le tuspa ia o le saitolo na lua le mo tangata foi le e fa longo le la unga fe au pe le la unga me fe au le sa o fa longo ko le la unga ko se ma nga yo le la ko yo ki alo lo ko la o ka dia ke vai ke kanya o ke il fe au first time vai o ma ko i masu so ko me ki office ai nga umma nga kangi luma i fa sa le vai me le lo ko ai fe au peso e mo ko i u wali ko le lo ko le office le sa ni ya eu la so fu ko la ku fe nga lu nga fa lu me le fe au le bo ku di man nga lu ma fu sia fu su wa ile o la le ku le nga fa ile sa mo ka ya lo fa fika u ka ye bu ko nga lu lo e fa pe nga la sia ka fa ke lo fa ku la wa ai lo ke fa ya u fa ke ka ni mo wa se lo ko pe a lo fa nga u ye fa fa ke ka ngo le fa ku nga lu le me mo ka nga fa lo ngo le u ka dia lo mo lo ko fi mo ko i la ngonga fe va peso. Praise God. Hallelujah. You know, the word of God is so powerful today. Ai nga umala sa ola so fuala ku kuli mi manga duenga. Amen. Ai so aku mafanga kuli. Sika mai mea, sika mai maka upu ai de ya ai di foi papa la vale de sika makana ya pe ka foi ku ina ngaka ngaka. Ya o le aka fa so kusana nga mena no ka foi le e o la wa yele ai lo la va ile o la para ia mau le fa ku le ile o yengi ya a wenga no pe ngana le ka fa ka yo kamare le fa ku no malua ai o le nga fa malu si mo ta to kom fa le ile nga ka nge fa lo mo ai ka dia ya la fa no sa o le ve me vai ma me e ko fa o ai le upunga na fa no le sa na fa ko le foi fi a na fa sa la na le foi fi a foi fi a o le o me vai me nga e lo ni me malulus ya o le a fa ma me e ka o le ngai e fa o ka nga le tu o me mo e ka ma fa fa pa ke ingola ka ka la no o se me la vo ke alo
O le mea mua lava e kaulo mawhawhau. Po ai lo ke representing. O le mea mua langa, mea mua e le oa, e represent na ya oa. Mea longa lua, represent na oa mapu. Langa, so la se kali o. No. Ia o le kali o wai mai mai. Ia, sefe o Samoa. Ia wai langa o ingi. O aku hungi le kapi ang mofo. E le fesili po fese mu. E fesili, sefe o. O Samoa. Ia kau bali a Samoa. Ia muria ina i roa kangaka lo kamu. Ia le wai loka i kor Samoa. Le whapenga fo ila le akaba ai o le whaotanga le tua ma le kapu sa valinga whalenga. Nganga e sasia. Fai mai ngi fo ia e lo kuari so le vai mo kuare o la ia. Kura e la mo inga te fea. Fai mai ngi fo i whaola. Nga se vai e me la fai. Ia o koe ngā mea whapenga ka kilo kai o kai ka whaola. Ia fai mai mea ka ki whai keke. Fo lele ia ka mea whai e le ngaka i whafo mai o le kalesia. O kongo le kalesia. Ia ko kusa loka ola ka ke ola kongo le kalesia. Maloka ola ka ke ola i whafo mona. Ia ko whai mea whai keke. Aua nge whai mea whai keke o ngā kikilo mea whiwhea. Ia whai mea whai keke na ngā kikilo mea lia kua. Ia ka whai mea whiwhea lia kua. E kere wapea whaku ia e whai mea whiwhea lau whiwhea. Ia wana ngā ere whisi o kia ero whiwhea. Aua whakura o le akua se sila mai. Ia ole ngase whaupopo e kako whakulonga lua. Ia e pasi akulo sua sua e. O e ngai whisi. Leo lewa. O ia ele whakure. Ano via li. Ia, le amatali forka kwa sosi u afia ka ainga le mafuta mai tanto. Io e afia ku mai limba. Yoi. Tatu ainga le mafia fi. Ia patalo fat foi le factuale ia fuile te ye. Ia mal ministry nga io i Victel. Ia me se foi le sumo ia tupai up white. Ia, ora fa me ia tupai la vai ka foi la ku oi. Ia me se ia. O Juliana, ia lusu ia tipeni, ia sumo ia siatanga taau i ke Roma, ia whakatu ia tutu matamua, ia ole tofine ia lia fele mai ama whaftai, le tofine mafuta mai po le sumo foi missionary, ia sumo ia pasta Mike, whaftai pasta le mafuta mai foi, ma le whafoi no tātou tukara meniva ma le fiafi, ia sumo ia o ia Colin Levesi, ia ole whakatu ale po le tofine ia Susana, tapu vai, ia tina ia Marcela whaptai mam le whafata mai ia le sunga ia sura au ia ulale lepo le sunga whenga ia solo inga ma le whatua foi nai Melpone o Hamaleta whaumui le uso ia lale whaptai lale le whafata mai le uso ia Pao Salima le sunga whenga ia anu se Mautafa o le whenga ia whamanu tūtanga le mau ia po le male me se foi le mafuta mai le whaunta ia sunga whenga ia Halifoti ma whantua foi na Evelyn na Isini ia Pastor Eric o Talia o Pastor Talia Lene Sopuanga ia o Tuina Bele ia whatasi foi manisi o tātou le uso penaon mafuta mai ia o Sally whatais tu whini a Sally mafuta mai le uso ia Lome ia moia ia Scanlon ia son ia Fausa whataisis le mafuta mai ia le sunga ngafutasi ia fui maono whatai fui maono le mafuta mai ia me se foi tina ia tina tia ia manisi o tātou la uso penao na mafuta mai tātou po kalamenia fiafia o lea lama tātou tātanoa ia i saito ia lo penao na whasoat foi au na le tua ia se lea ngal tātou tanoa saito ia awao o le me moni lava o kasilea me o le penao na o le vai taimu tātou foi savalinga ia le o umar saito le awala ia kako whasosolo mai papa ia lo manino lava le whamatalanga po le tustusinga le mātaio ile whataoto le whatau le papa ia a kako wawa ainge ia wale pio le la aulo le mangroves o le Congo le o le kai le san ia aonga pere kai e maua o ngā ai le parpala ia po le lo para foi situ lova fo same ngā peka o meisiaka ia kaku lau kersiano i keimi kaku ke whaka ia e ma whesoa inga o le kai e leia se sa valinga whenga e whelefta ia i mawhawhita au ai o le angara whata o tole wa mai ne tula le whiawhi se koe whawhangu e tātou le tūlanga o le tātou kersiano le tūlanga o le tātou a vea o lampasa malo le tua ia kako kau loko lava le
le mau whenga le apostolo Paulo o le tuspai o malawa mai ranga o le tua e awa i whaatonu ka koura e whiwhia ka koe e awa i mai loa ke maloa o ngā e musu poe le e whiwhia e whaalongo le upule sa e musu e karia o ngā le whai mai le whata o tole e le ai o ngā e mau le nei i e tangata lea e whatu se lia mo le kakawele e le kupu ngai lunga ai kupu iau kawha e whape ngasi o le langa whakeu siano le awa o le kupu vai keimi ngai a ka talia ai awa i mai lolo upo le tua o le mea whawhano ko lai whiu wai ma mea le ai kau a ia ia musa wani ngā pira kuku maria a sa wabi e whawhi pio a vea masi me masangi i whele le ua umaku lea vahenga o so peo so solo le ko inga soi fuanga whele ai ese o le amao lea pata oto e a o i nai le tangata whapei o na o ina Yesu Keriso na uso e mo le tangata e wape whele e ese le e makau e kakawhele o mongi oso e mawe kele oso leo le mongi awe whau ui e a mene le upo e a mene le ananga o ngā lea pe lei e whamangia e luna lutu ai whita ia i lom whawhitau wa maka o long kusikusilipa wa maka o long pia o whamasiwa wa maka o long o le ora leo ngā e pia ngā whamalosi mai fo le tātu spa ia mo tātai mau leo ngā ai upo le tua pe whita ia mawhawa matang ai tu mau lava tātai na ia Yesu Keriso mana o onga o le o se lu tau foi nā ma tātu whamalosi le tula le fiafia awa ve tātou matata foi fi talia le ai musu le a o ina awa ve tātou matata foi le ve no se mea o lai tangata ai filele e musu a mai le e watu ina atu lo tangata le me o lo iei le forsanga o tu spaia e fi mai tu spaia me lai o lai ai fi tu ai le fi tu na tu lo tangata le me o pena ona fai mai le tu spaia ele ia sia o e o ina foi lo nei tangata mara ia savaliga e va pena foi na fatala le nei foi to tele ia ele va pena un mato ni mama to upuleta no ia haro upule tua e o ni tanto se ka o il bene ka fa so ni o ngole fa longo le upu talia mar fia ti mai ni see with joy but the problem it's no root in himself ele o ia se ia ko komu ia te ia e mau ile a me foi la leve mai o mai ola i o pupunga ona o because of the word ko le foi vai Yesu longa so e sa wa inga o ko onga o le up ia yo ko oli ma fia wa le langi no tu tau i te ai e sa wa inga o ko o le up e foi na ne ale yo ka mo Yesu lo boli ia eu sa mo apul pen le ala fe men apostolo kala mo fa ka o ko la boli ia la the multitude le me kala ia ngai ia ko ni sai pe why because they still keeping deny the king and the kingdom me ala le la ma ngai ia le boka ku poko ka ko la le fa ni me Yesu malo martu inga ia ka ko fi ko ku ngai ele ni fa le o ruo ko ku ia po le ale ko inga receive ka ko le fatu ia pe o sa mo le pano ni fi ke le mo nai kala ba ngai ia ala suisi fa ka ia ka ko ma ko fo ka mo ni va pe po fa ngale fa nga be su ai ska la o inga i vai ka vi ka ko ak fa la inga ni ui ki vai ele fai le la li fai vala o fe ka ke mo kan wa no ma pu fai masa wa fius fai fe ai so mara onga tu lai mai wele ko fia lunga asa la wa pe mo la va ala nga mau mai ai fia ka sana me mo ia la ngai ila le kai e ila le kai sau ko lo test mai ai lo ia o ina o le upu the word ala nga test ka ko le upu la ngol me le fa ku mo ngai ka ko sa wanga Yesu muli ia te yo fu fa mai ia e ma vai le langi mani na lo langi o lana upu fa mai fora la Yesu e ku mau na no me o lo le upu i ku inga ma na lo langi ka fai lo fu fuanga fai o le tu so ka o ke na lu no na ia lava ka ya pe sa mo el pelo ni fi e kilinya o vai sa o le ya le tala
mero le kongo ke vai au ngi nga wa halu tai mo pe tu lo samu ke vai le o wa au kongo ina I ke o mai ta vita sala mo ma sa ka ko ko pe ora la au to ta fa han o vai ta e ara nga fuala o la ya lu la lo e lu e so e o so e a lu lo lo a vai ko ko va mi ka e ko sai mo ka e wa ngi ngalo e testa ka ko la me ka la apostolo Paulo e ka ko fia tel pe a to fuin de ta to fa e ta to fa to wa a to fuin o to fa to e ka ko ki maso ka mo on sa yo so maso on sa solo ngala auange I muka la fa lo ngale ko lua ya el no ki le oki ai mo ko fa ui io ko la fa le ko lua el onga e va ke no ma me le me Yesu el Father why because this four corner of the world e ka le ya sit ko inga ele uma ele ngi le la lo langia ko le 7 billion le lo lang this is the kind of soul so yo le ya le lo so kamo ka ua kele le fa so le pelo ni fia ma ko ki fia au ngi ave ka ko pe ka malo mo ya popa ka fa lo kala popa fongo nu a fai ko ya o ka ya o fongo nu o pe ako fai me pe ako ka o le ngai ka o le na yo fa pe ke o la ko pe ako a ka ka o popa ke vai sa uma pe ako va pe alo ya ko o le so ko kalo le fo ko yo ko mai kalo o wala le la ko fai ko le so fongo nu ka ya fi mo vai popa le me samu o le so a popa i sa o vai mo ko ka dia ma fia ma lo ori ai o mai lo o lu I lo le upu fa mai lo le yo ka la pe ke lu le me ki le lo soi ki le lo o lu a ke lo fia wa ia ma la ka mo Yesu me no ai a o ma teska o le upu ia ai lo le ai la I u ma wa a ka ma lo pe ke lu ia o le upu le ai u fa mai a fa sa tau lo a fa la lo se vai na mo ingu wa ma so ka o fo ia pe lo pensa la o le inga fa pe nga fo ka nga le sa ngo wa pul pen ni le sunga ya te tia mo fisa mo e ka wa o ma ko kele ka ko wa kele fo la ia mau le upu rap le upu a fa ele ia me fo le pi ke mo fia me o ki ele para ia ko nga me nga alo ese me a sa mo fa mi lo roto ko lua le fa so pa pelo ni fi ka ke lo ni fa ta Yesu le lo atiti Claro, so ya o si va o ya ka u si le fai pe fit le va tu wa tu pua fo I le va tu fitina ina ile ba kui ai la e vi leta nga ile fai ko lu sumba lu le mele sa lu ina il va tu o ia le o fa longo le au le noto popole I meo le nei la lang ma le pole le pelo le o fitina ina le fua mai la vai la e le kau kia le faku le pau le saito pau le me tu le va tu kupu lua mare mare va tu ia fikengi wa left le pu fa nga fitina ina no no le lo ia mi lumba ia wa vela lo mau va ka si mare pau ia ole a fa inga la le fa tu le po le va tu ai ke la fa tala vai po lu so lu inga le va tu o ia le o fa lo o le au le to po pole I me ni lo le mo pole I me lo sa lo I me ve o ia ka o so I mai e ke ale wa ku le ola la popole vele le ia male pelo le o pelo le o no bea ia le tu puele o langa ale le fo la ka ko le vai no me mo ko ia fa inga ia ko mo la fa
tilo voi lai me o le tup Yeah. happening ni kong foi o ka ko langa falenga e a we foi ka ko ta ko ye tala mo ni me langa ke wa fe ka ko kamai Yes. e ke wa o mai fa ko se ya le o mai e o mai na ne mo ka ko lo a wangi fa po le fu ka ko pe o me o be ya lo lo e ma vai lo lo o fa solo ve la usi al mato e carecia le così da bobo io le fosse tan no nele tai aule e ta pule do not advice Yeah. o boy on le ta pue advice yo me foi sulima do not love the world aungi e no fa lo la la gala le fa sa boa e fa mai awete mana o le lo la is na ma fa but do not love the world or the things in the world. Anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Little children do not love the world. Not love, ya serve more when they fall in love. They have a confession, family, Tava, Belmai, Kawa, and need for Kakome, but do not fall in love. I will contradict for another hour. They never buy a sui from your Kanaka. But who never to King, only Popoli, Mary. Popoli, ya kuwa le she of forward ya ka no wa ya kuwa le pomu mela but you know me fa ngo fia lo la ungi pole vole lo ko ye fa pe le la pomu o mo ko ya me fa la va me oh ya already You will pay me. yes ka ko le no ai pomo le o mo na to ni ma ya o pole fu vai fo be ala ila melo la Yeah. a un pole fu ye o fo ni ni pelo ni ta to le o no si le me fe me fu i mai o le lotto pole me ne lo langi male ma pe pelo o le o pe pelo yo ke no ni me le o ta ma so o kili ma kwa fa o kwa pe pelo aso you know ai tua ai mi fa ka me me ai kon ka ya ke ma o nga mo fa ka wa se fe a o pu na ka ko wa ko ni me pa fe po nga fore lu la o nga ya me le ai le o waste wa o bo le ai ru po ni si ka ko la fia ai fio ki via ai de fa ka wa e ko ku sa ma la ga la vo le ma de ka la ma o ne popole loko I o you know and it does happen e lava tu o se o ngata u mo ta sa mo e uni a veri o ni no rangi mo be pa nga kupe o ke nga kupe ke gimo nga fa nga tau there are so many missionaries here right now here so ya kamaki fia ai kamaki e renga ore ka ko pai no benge o le nida ya out there somewhere out there e nga ka fia ai kanga ka o lai ka ko ia mo ya na uma I se vai no lai sa va ni no fio ngai missionary yeah, it's alright. No, they really need. The board was his car, oh, car, Mark Waffy, yeah, come as car, I fuck out the pie. Yeah, pie very little, but only if I pull that top, me, for what, pull it for what we did, she
isi mea ngau. Ele o ki pia i whalau. Kau kire o ere mangami ana. Ia reo wafuku, ia pe ame ho ia sungu vane. Ia me leo lefu. Ia lo sao le gam. Ia. O sao kia tanga. Ia o lena fakule pa ule. Le va. Ole. Mano. Ia le. Mana ia te le whaso a suma ia o mani ia. A wai. Nau te pi yamba i melo le wau le wau tu i le whatu le a. E whamanatu mai jau le tusia whaila unga. Mai e le mitau pu mo le tusia whaila unga si ia o le mitau pu si fuma le mo le tusia whaila unga. O le tala le te mo i tono o mitau potatoes whi mai e whaila unga. E whaatau waa mea o lava. O le winga lalo whamtalanga o si ia mai e ia tusia whaila unga. Tamano Solomona o Solomona i tusia. So se mea lava le nei lalo lami. O na lai mahu i tono tusinga I whinga mitau koe o ngai whai Solomona. Even your wife. E whaatau waa. O na whalama mawhau vole le mea leo le. O lota whaalongo le upu launga ina le upu lai launga mai whawhianga inga ia po wai lawa lai launga ina le upu. O le loto lai pole. Sorry. Kai au si maa i le whale le ai inga le ia whale. I mga koe whaapupu o sa ukupe i au ukau sa ngale. Se o lau o whaalongo le upu. A o lo unau ta inga lai e whaapupu kupe whaakau o le whale mo le kausanga whaua. O le mea le kupu o le upu pole lo uno koe whaakau le whale. Pe whaakau se ka avale fo. Ai o lai foi ele mo ka ingo mo lo fa mo o lo se ma ele o le lo feki nge ia le upu le tu mama na o mo le roto o le mela le fa mai lo ile o so mo fa mai ia tato mana tu e fa ta wa me mo la o tonu va tu sia fa la mo na fa mtala i so mo fa mai po o ai o le apu le mea na lo ilo na ma lo si o lo potu le lo mai pe balear ka ka le wa kana kana sa ko se pela e le lo mai pe balear ka le la ke o ke ko ngai a ka le la so ba ya le lo pe balear pe poko ka le la sa ko le pe ko le so a fa so mo ya a ka le fa o ka fe me ka ko se le se poko ku a po lu mama ya ko a e ku sa me poko la ka ni so mo ya le fe me so mo e whakau wa, mei mau kai kai me kau ki ngau e le whapero whai aku whape le whaalea o ngā inga mea ngā le ai whai pe a whai o lai mau o le malu se whai o le ngau o e whai o ngau e wa ai aku i le isi o soka ngaka kongu la ko e ka le sia i o konga ko hai o i o la whai mai le Lamborghini o nga le au ka mau inga e rufi ko a wengi i ngai whapero la ka mau e te atu su e luma i ngai whapero la i leo ila ke le manga o la mala fanga ia ngai saulola ia le okay ia ka mai ki ia me o ko fa ia kule ai ngala le ese le o ka mai ia la we mo fuma pressure ka mai e fai le mea ele o au ele malo si ka mai ele o au fu ele malos ia le ana a ole upo le ko le mai fa no ka lia si me mangu mo yo o le a se me we mo lava ma ko le nga e lo e fingi ngā le fua ila ngā langa whaila fua ila i Yesu o aku lo mo o aku kangaka whaila fua ai lo fua i kamanga e la ko fingi la fa por se a fe me Yesu me e si de aku kaulanga fingi le kaulanga o ko uma ai fika inga le por se ai ele lo po e kangaka ke le aku langa fua i ngai lo fingi le a lo fai me e kala Yesu e si li fa afe aku kaulanga fingi le ngai lo ko ai se mea la nga mau nga fakia fini la nga fua fa pe nga fula le faku le kupui mo le o lo fa lo le upu a le lo o la nga e faile me le mo le skausa ia o inga i lo mo po poli ai a wo inga lo ki ele ma se so ka ko e lo le kasi se ko ngi ka ko wolo o ke le lo foi ko ki kala mo aku I fa so aku I ai o kile o iloa le si se kongele du makolo ola be o ke o lia pele o ke le iloa le si kula le du makolo ola be o ke o lia pele ai a foi o lo mo ko inga la ile mo ko a fies fulu a fer o ku pele ko lo pe ia le iloa ko ila fa ma na fulu
ia wa pe fa pela e bala o mile di ke o kini ele ilo e ko ila fa nga ele ilo e ko ila fe o ila ka van e o ko ila ang follow fan o ko nga fa pe nga va le pe yo e o le ko fa mala ma ko le usingo le ukule o le fakule pa u ko le ba ku e ma ia ke le melo o ko fa so ia la fa ku yo le suma ka ye si Alô, matano fia foi passou ne fia fio le sector no to no le mau tu ia so se que me que eu ia mau fe com mau manga e fia la ai e pie e tu lo funsa e unha era como vai vir lá mole e vai foi mai io ma con ngai cosi venga ia che le coi fia se ilda venga lo tino ai taua ma le telefo se fe oro mai se kona mo tangata vele fi fa lo mai e musu foi e fua mai le ola fa le ngana no to fin ngana me tua e tauna fua mai le ola fa le ngana tangata ai foi ma fua mo le mo fai una fua mai le ola fa le ngana tangata por na foi uso me tato umana e ile mere tu ma lo ma fa pol mana tu le ta o mai tato sai tole ol popole la e vai não falta na vapea vou me ver le ola felicidade tanto uma fofa uma mervele o le se foca so yati o le se me una ia ilo lo tamo ela a me se vole o manatu o le mautom o tamo fai velale o maka o ma filifili o ferme tão fai ala ferme tão tu a ferme kama ku a ferme ele ka ma fai e o mai se fe amo tato savalinga mole feito ver fu mai e fu e ftina a pe ia kuna pa pele e ola mai ma fu le ola fale nga e le mera e tunga ruma fo e mole po e se mera ma fo e no fa so fo ile tato per ne fi mole all ni no langa pa va tato spa ia sa me tato te na no ola langa ma wele ola e foi tato no mai fo ile e sulum tapo e ono ile me tolo ai o tangata me oni tanto tolo ai o la ran lo iaile le mono mali oi ai tanto tolo ai o le lan ia le foi so fai pelo suma lima le material le ono me sa me tanto te pone ai i me off o me ai le si ia le ola ina me uma o se o ma mo tanto ina ia pena ona tu mau e pe tanto le ele a onga Yesu Kristo ina ia fua mai tato wola falenganga e mun tai mai foi ni so pena on ta va mai o le tato savaria no vale lo pena ona fo si mai Yesu Kristo mana o a pe o le saito le va tu ele no fai onga ola le lei ma se fu na tata po tato ona e ele mele ya nga e tato ma fa o le se focus o le ese manatu le lei tupu mai ai o le ese la ngona fulele e na wa i no to le me opena ona savalia ai e yai la wale ala pungsa lo tapugia ai fito ole amen o lo yai le fulele mole e no fu ai ese me la o alo na ele ma fofo inga ia pfu mai ole fa so ile fuli il tino la vale o kasi le me opena ona fulele fa finta ona bio la ile foundation ole as a Christian man o se tangata Cristiano e kasi le vana tele na le maua ai fota tele fawina no fa vai upo le tua ona ele me o na o popole ile tu fantino o le la fiu la tu la ia o ile va se lo vala wina e la mo ina upu e fa ia o ina upu e fa malo siele upu a o ki ma le tatalo na me o yo tato lima o le la pe fa malo se foi pano ni fiafi ono o tino ma le nanga le tano to ni fe a o king o le nanga no vai o le nanga el me le fa malosi tanto apokalame ni tu la fiafi ia pena ona tutu mau pe tanto le pole ia kam fa ia ese ia va ku nga ma sa tanto sa valina eni a tupu ma ora tanto wa ma fu mai foi le langa tanto ia fi foi ia ni sa tanto uso filele fa malosi por le fellowship e filele ngalu ruati no kemiso ini ya pena ona fa malosi fo ni so tanto pena ona baba mai peno fa to teme so le va pe o ni upu pena ona ma tu tala tu aso me wa o ina mai foi tu spa ia ma to matato
whakapula ina atu ai lea whiau le malamalama, whiau o le ola, whiau o le alofa. E ila sisi na te suia, na o le tua lama na te whai ona suia le tangata. Ai ua awala mai i lana whanau ua valawina, e whakapula ina atu lea le malamalama. Ai wa o le whai lulu le whatole, le malo le pongisa, whaatele na whaasese ina, whai toa tele tu pulanga talavo. Ai mai se whai nisi whai o loita tonu o le valawina. Ai wa toi se se lava ono meo whapena, ona whaasese ina mawhauwhau. Walo na iai le loto, matua le whamei fui le tusi la o nga Yesu Keriso, mai o le mea iai lo tau loto. Iai fui le oa, o le mea fui a pena fui a pe mea iai le oa iai fui ma tau loto. O le mea ngai iai lo loto, e lilo tangata le va ai le tufa le timu. A le mawhauwhau e sa mela e nga imei, e sa mela e nga ilo mawhauwhau. Ua mela ma mea vile koefisi, ia se o nga muka ko ia, so le pangalo ia. Ngale au au le la mo mai e ke le se fe mo tanto e se taua la final le tu ia fu mo tanto fu fa so o tangata no lu no ia male se se o tangata lu ia mal me se le ile tekniku amen ka wo ia fakule wo fiki nga wo saul o pa o mai le upu a pa o mai le vai il le kui ua whikingi ia ino ngā mawhauwhau ma le upu lea tua. O mea la ia ua amaka ionga omi lalo le upu lea lea tua o sa ma ua pa umai ongo o mea lalo. Kia le voi ia le whape whase a kako i ngai e oro o ngā lue wawa i sisi o manga o maro maku. Ai e ili si upu ngā ki whaalongolonga ngā mai. You know, save the world, save the world, save the world. Well, e lo sika ko ngā lue ngā save the world. O le ngaluenga lea lea tua, o le save the world. And ka kopi take care inga mea wa mai lea tua. Ai lor ka ko waro lo fa ku pe un ka fel peno. Wa vea ma mea wa fekinge ya e ka ko le up. Wa popole kele de o. Yesu e tu silea ma tayo. Mai ele ma faia ele popole o fa kele ele o. You know, ele fai pole mea o le ore ngira ro si fa nga foi e sul fa ka inga le simbo me ai mal vai mala balava e ala fa nga e su o me ai daily lifestyle e ora me o que pole pa me ko ke ai fin wai mo me ko ke o foi ro ngo kala e su le fa pele o nga ai o le me le pe o sa mo foi pelo o fa longo le upu ua anga le mai le tua mai le tua le vangoa ka ko ke ngalu e me le ka e ka pe wa e pole a me o le o mai ka ya o le pe ka ngol ka spa i va mai e taua le aso ia a ele va pe o le anga ni mera ko ai ka ka le aso ia mangi fa la me ku wai ile nga aso trouble but God take care of everything be ngai ana le pa u mai o le fatu le ai pa u mai lai le o yei ni me o kuwi ai lo lo ku se va ku lo ka ele io nga sa walo le fatu ai fai la me la lo male te pelo le o e kia ma sangi ang usa ngo le pelo la ngi mo fa la usungi o asola sa e ka wa ngaule ke le sa lo o asongi wa text my file come. You can have it in 30 seconds. You can have 1,000, 2,000. You know, my role here. If I go for your children and grandchildren, go me here. Why if I not prepare or come by? Offer my machine on me a fee. But it's very simple payment. Prepare a my buy this and get this free. I am from all the Mary like. Mea la langi ele fa ma kero fu ke le anga tau mea fa le simia ele ngi mea la langi yo mea le tu ai o le mismanaging o ka ko mea le ala ka ko sa ye o mea la langi mea saka ele ngi mea saka mea uma le tu ai o te ke inga la ma le fu wanga Yesu au wangi o ka ko pole pe ka ko ke alo lu fa ke le aku pero le e le ka o la fenga le tu nge fi. Even the wife, we love our wives.
hello, darling, baby, we love you. Pada ole ka wala tu spa ia tu se foi la ngone ka o ofisa. Eu vou ia le wife. Pe ka pero la kiki foi ia. Ai que no. A ola nga pa u mai le upu. Pa u sa o mai. Ye la pa u mai le la kala be titia. Ele la le ole pa mo ngai pa ka ni ya ura le. Ya Samoa ele bulbuli le. Ka kalau Pero ele bulbuli le. Ya. Pero va aí uma Ya, ele bulbuli ya. Pai koe van ua pausi le ua mai ei leo taisi lau Oka. ia tai ono fulu inisi tai tolu fulu inisi e ua iai talinga e whaalongo ai nā whaalongo ia nanga ia le whaumanga mingo ia ngai lai whamatala atili vai pelusu mato pero ka whai buli e ngā le mai o mea sa nuluina ele o ia lea ua whaalongo le upu la ngona vai mea ngā ka ua kere e la tau le whaalongo ua la ngona le upu Yes. Muinga ka whenene nei tala atu rona roko upu re li i ma whaalongo ngata fo i lea ua la ngona ai whaalongo la ngona le upu no te le tangata e whaalongo ai le la ngona ua fua mai era ne ua kupuinga ua la ngona ma whaalongo le upu talia le upu ua fua mai lava ia tai se lau inisi tai ono ma fulu inisi tai tolu ma fulu fo inisi ele maga ia ele leila ya ka ko mai fe mo le mo me tangata le Hallelujah. le cha ia Thank you, tangata Jesus. whaalongo lo le bene pe o Yeah. but e ei mea ngai ka ua ka whai ka Yeah. whaalongo le upu le ngata o le whaalongo le upu ia la ngona ma ia lisi kaka e whaalongo ele la ngona Vanga ye whaalongo ai le fia lai loa mantua tangata umai le whaapusa Yesu ka ngaka o le ma whainga whaalongo whaalongo pa u le awala whaalongo pa u papa whaalongo pa u le lau tui le foi whaalongo le whaalongo umara Pau leo le se whaalongo ai le lango ai lau le whaenga munguli leo le onga le Yesu Wele mana ia te lo tangata e whaalongo Tala tuna na roto le o onga le pole tua Enga tai maua Ia au fua mai Umaronga whaalongo talia le fua mai Tai se lau Tai yono na fua Tai tolu na fua Ia That's us. Kaua sus tangata. You know ule tua ele manga o ngau sisi. Yes. Lo na pinunga. Hallelujah. Ni pe o me lo lang ye ka kuwe sao sa piko ya so yo ma. Ngau anu me ngau a ko pe de ese be ai to. Ele fa pe ngana le tu. Na galo le tua ia ka ko manguia ora na upu foi na le tawa na manguia ta o ni peka ko va ngani lunga fa longo foi na va ngai lunga pita ia na tu te le manga o tadia fa longo o popole ni beo ni na lunga e pelo le o tine ina i la to ia le ngata foi le ngau lava ia kenen be mai e le tuoli me whaunga Hallelujah. ia keu a me mamam ia pero sau no le so e au ona le pe sau si vale sau si vale la ki e ka me e fa ki ola ka mai su o tu ti fa o le no ai nga mo mo o te pole fo me o me le tu e vo Yesu langa di siamo fatta me tu te pole i me ke o fo porque vai ele lá o talo lá Yes. ele ai si singa ke look after him e fa mai a unha milo vai le lá e siria ko no la le inga no poto so ai tau si ene tu la me ke pole i me o fo porque vai vo ia i me a me pole i me vai manu fere le
e lei singa ki kausia ai ala ko ia so umba e sinu ia ala ko ma ai fu ala ai lala me pole ka kai me ia au ka ko or pale io ma na ka kire e si dia kura au ka ko pole mai no ma fe dia ini so ba ia Lila. Iya, mana ya celene. Oleh fakku le okay lo le aia masa si le manga ol fakku. O ka ko umma ka ol mele e ka ke manga umma ka fia fa pela bela. An ma nga yo le fa mtala ngale a Yesu le kai. Pe mai e la mona e fa longo umma tangata. E whaalonga a whaia toa se lautanga tala i tono al whale a o len whekala i Yesu i le anga whaalonga kanga whekala i Yesu pawalanga se se e lo toa se lau umane tono i o la tau la honda e whetala i Yesu e ma whaia ngai whaalonga ai le whaina e lo nganga le whetala i Yesu o le mana i ala o le mea leo e ono le aitana no fa le nganga vo le o le fai fata o to Yesu ai o le ai fata fa Yesu e fa mtala mai le tu fa le nganga o le fe au lo tan fa Yesu le mo mai ya e mai ia ile o fai tau mala o asu ia o le fe mai Yesu fa mai ile ngata ine ela ngona o ela ngona ilo i tu fa le nganga o la mona ilo spirit ia le fetala nga Yesu ona fua mai lola ile me te se la te tolo nga fu ia o ta zo mai manga o mai ko nga fu le pe fu ke se la ale ila uia ti lo ye ona o fua ia le ti lo le tu e fua mai ele tangata fa le nganga le tangata pa ai le upu le ia pa le upu le tu le loto la tangata e mana ole tua ia e anga malu loto mo lalu fua mai fua ia ole ani tonu ole anga malu loto mo lalu loto lofa fa maoni ami tonu so o mea umai mana ole tua ia fua ta se lau mai i le o langa ole tangata ia ta ilo ia ai o lau ia na so ia ole no ta ingole tua ia fua mai le upo le tua i lo o langa a fai we fa longo mai la ngona ia fua mai le upula le tua fua mai fafea e lo le tamo a inga e lo le o ai ia fua mai le lofo le tua i lo o langa ia fua mai le fa maoni le tua i lo o langa ia fua mai le loto lofo le tua i lo o langa o vaenga mai e tasi o fua le nganga pa ia fua vo ia i vo le nganga pa ia le tono tu se kartia ai o lo lungo ni me o te mna o e tau ia te tato le ne ia fiafi pe meia le matai o e ono no foi pe tosu mato pe mai sa ili mo le malo le tua malana mi tu ona fa popo mai lola ia le o me ia te tato o me ala ia tano no ele tu sila o le tano no e pe ona tano no atu ia le mato ia ono foi ele tu o la lava me ai o vai ai ole mana ia foi ole am tanga foi po fe me sa ili mo le malo le tua malana mi tu o tato o malava o le tātou ngā luenga le nā o le whai li te mine, o le tātou te tambo moe, o le tātou te sāma vali. Ma fua i sea, o le tātou nau ta inu, o le mālo o le tua, o le tātou nau ta inga ine i tātou saufa ngā, i le ola e whaapapau, umona fola mai e le tua, i te tono lana whia mpaia. O le mea whale nā o te whaamalo se le nea fiafi, tātou sa ili le mālo o le tua, malana mi o tonu. E le ai ala se isi mālo, e lunga atu po o lalo mai, ngai dole malo le tu o le na foi fa malo sia le ne foi por kala o le malo le tu o le me foi na le ma tu vai o le tala ia tu o le fola tu le malo le tu ia te oto ia ele ngata foi ia te oto ai o ma tu fo ina ia ele ngata le ma tu fola tu matala ia ai ia fua mai ia ma tu ia mo ia ma tu na fua mai wingo le malo le tu ai e ele me foi le ele me fai una talia ina ele tangata fa no longo ia la ka kala le fai ala i lo ka fa no longo kai o le ka sa o kala ma ku i soli
si so i ke pelo au ke pelo se mele ala ilo kakala so ol makoyo pelo yo la fa fela mo kala mo ol pelo ala ilo o le ke e fa pe ngala le wingol malo le tu ia a mata mea ma tu ia ta la ia ile savalinga ia ma le fua ma yo fua le malo le tu ia mal nal fa malo si mo tato ia la foto o ile so ta ia ya tai yo te ton le wa nam fa futa ni fa so ni va le fiafi pe on tatu tata noma e fa so ai fo ia winga fo ni mo sai ko ka be kai ni mo sai ko e se la kiki au ke le o lo makau o nga e se va na ta o fo se fo ta ta lo fieta o mai ni fa ta o to le pe na fo sia e tatu peno ni va no le fiafi mara e mea sa ua pa e si mo ia fisa ile wa isa ile malo le tua marana me toni ele I amata mea ele amata le fa le fitale Yesu e sa ile no na lua pe sa ile no na tonu pe sa ile na fa e wa isa ile malo le tua ai alo foi malami o tonu na o le malo le tua e ami o tonu le malo le tua e le foi na le tua tato te fa so ai ile tatu tamoena ma tatu savalinga foi neva tau se fona e ai lava ia fafitau ole ngalona e foi fafitau ni tatu te fitai ai e oni ngali tatu ile mfau tu da fo ile tatu ole tu pe a fai ole tatu te maua ma tu mau maua o tatu fa vai ile upole tu pe ona yeni sector mo lua tonu le tatu o mai sector mo le ia sa wai e moni foi le faso yo ia le fia le se mani se o ia le fia pa uma to ina na fatu nei ia o ila pe foi uma pola the law of harvest o ila singa o mata o pe sa ta o le suma forma ia pinya mina I vai nga fai le no le tu la formula the law of harvest because we can never harvest if we don't sow a seed ele ma fai un tanto se le ina se fa pe va pe tanto te le na lu ele ma fai foi un tanto o ta la ye foi fa ma lo le tu ina ia pe na ona nga I mai tanga ta la lo I to tono ma ma le pe tanto le o tu o te ta la ye fa o ma lo le o tanto lu secto o te pole po I sa o ile sa po lo va ye fa tino lo mo o le lu o le pole tu amen au te fa vai au te sono mo fi au foi te fili le fa vai mo fi tanga fai e tangata la ngora na tu vai ngora tata ni la la e fai tu ya tu se au kama vuela le se fi ani al kama vuela le se fi kama ke ma ya o le momento spai o tata ngalu o sina sai tu ato ititi la fai ngalu le la fa ta o foi ni vai no se forma ona vaena ia fa pilalo le the law of harvest le le implantation le identification le tolu le inhabitation le intensification ma le implementation nga vaena to ia I mean vaena fa e fa pe ona ki te to ina ti pula e mo ki ngoi kupu male ka ava pe foi que you plant one ai e kupu mama lo la mai to tele le winga tala ole fitu ma pula ole fatu le te lo winga to ele e kupu maola ele ma fai ona tupu se me ele ai tupu maola me ele fatu lo winga to tono tanto ele o fa so fuatu ele fa so suina mai le ia I fa manianga le tua o le finanga voina le tuma processo le tua e manne yon tamata ole tamata wa fele wa fa longo wa la mona ina le upu wa talia ina le upu o ngala pe fingo finga ia ile le alwenga fa supana tu le to wa ia ismalo sia ngai lunga tu e fa so mai le tanto ngalwenga ma tu ele sia to itato ele foi sia to ele fa malo sia tu le ia le fa malo le tu ia tanto te fa moi me o mai le malo sia na pole na pa ile ko va sia malo le tu o ia na te fa foi na ne tanto te fa na te fa mana tu le foi me sa tanto su ina o ia foi na te ta ia na malo le tu e man ni ai o tangata ia pe ole fa malo sia e
i tātou ai o le vanga le fiafi. Aua te fiu e whaalongongo le po malo atu. Au fwoi te fiu e whaitau le fiu pe le tu langa e ke miau ni ai. E le ongi mea ai po nisi lau mea ai ongi le fiu upo le atu. So le kemi i malu tātou te maua le manoa. I tātou mafuta pia i te tonu le asa whele tino keriso. Fellowship. Tasi nā vai ngā tau. I tātou whele fe faso ai tino keriso. Nano i e tupu ai maolai. Ia le whatua tua o lisi uso tangata. Ia e aone o ka vea tātou tātou e mamango iwi uso, nisi o tātou uso. Ia moai tātou le whatita inga. Ia o le tātou whoranga pio nei ni vaenga le fiafi mai whaoralo. So whaisua. Men, i ele li. Sa moa se tā uo ni ele le whaana matu. Tātou iai ne fiafi ma se alo whea o mna le tu. Tā ua i o mea lenga kako whaalongo iai le lei o le whaalongo. Tā ua tere le whaalongo i le tua. Me foi le lenga fai le atua tal tu sa moa le ia fonga o kanga kalinga. A ko konga i le u. Me ile ma fa po le nganga. Kala moa mai ai nga ia fai o nga moko kongo le loto ia le upo le atua. Ai o kele la po e ka moa mai se mea. Ai le nga o me ia nga fa ma fa e ma ko kala moa. O le kau nga u roa le fatu ia kau nga ka ko malama. Kau fai activate le upo le atua i tonu ia te i tātou ina ia whapena o na fua mai e le ngatala ina fua mai ai fua ati see, we must be understanding the word we must be bear fruit and produce o la kasi ngā mea e le aia se la au ke wakunga o le apu ai kasi ale o le apu o mai umalo ka fi ai apu fa la mela nga kasi apu la ka mo ina la ai al mele ma ele nga ka fua ai kele i o apu la fua mai si pero sa mo foi a nga le to ni fia fi tia ma ofisa foi ma tino o le au nga i o le ground lo ka ko le upu le tua ka so ka ko ma si anga le ia po o ka ko loto inga ia ground ai le fatu le o saito ba ia o ke le fa la o ku la ona le tua ni fia ai fisili la mo ka fai so plantation ia so me plantation e planta ai mo la au ko por ele so lo minga la ia e ama ka ko me o pelo ni fia ya ko siaki le siaki o ka ko loto o le ale ko ina receive ile fatu o le upu le tua e luluina ai o le upu fo ia le tua pe o fe mai tala te spa ia o le fatu tua ka ko abisi e tofu ina au ange ngalo ia ke o le tofu ina ma ia le fa so a nga le tua le va o mai o le lua tangata poto i fa longo mo fai ele se foi fa longo mo fai ai o le se nga fa longo mo fai ia le vaenga le o le ka ngaka poko e va ai mamau e fua mamau toi ta penga mamau ai e wo ia le plan ka ngaka poto le ia le aso makangi ai e ia le aso sau kafe o furo ka le ma fau ma fale ai fau va loko i le papa nga eni ngo ke ale swor ka ma lo le fen ko e di ku i lo kurba o nga la le nga fau ma ye lo nga e fa lo ka ma lo pokole ka ma le ongi le ai se plan le ai se va ai mamau le ai se facili por me e isa so makangi ai le fuka ku mawai i fakuia e ai foi ia so yo o mai testa i ka ku fa so wala nge ngalo o le ka ki le lo rangi sa mo ka ki le yo o le rangi le ko sila mai e mako va ya ku le mo ke ka mo ku ngo le la papa na fai le tua fai fa le la mako ki le yo le lang ai o lalo la ini ia o le o ka ku ngalu rue mo le lang e tu e au ngana le tala atu le tala le yo ma lo le tua le fia o ka ko fu mo ma ka ko se me e o via mako se le so nga fu ie mo ma tu fu yo la ia mo ia au fu ia nga le tua ia so no sa ia mako ia sa mo o le ngi ia ma ka mo fai o menga ma ko ki o mai pe ma ko ke le fa vai
le tala le lei o le malo le atu. E se fo le tala le lei e se le marai maka mo fie mausali a e fia sulu iai i le maltala le lei o le malo suli a au le atu. O ia lea me le ani fa pere iai sa ruanga Yesu la wali ia la ngola ko ke enga tupu mal malo. Le wele ha fakat. Ye fu ka ko o Israel la ha fakat. Fa ko ala Yesu le umali o kule. Le ai we still waiting for our Messiah. Ia o le tu o lo iai le plan o Israel umali mo pa ia. Ai mo ka ko ngi le o pi o mo Yesu Kristo e tupu mal malo. Au ka ko ke malo e ia. Ke longa foi uma ngi po kalame. Pore i kula e la ko voi ko tau i voi o ua mangi ia fa mangi e ma ku ora ele le ele o ke fi wa ya ro kana kuma lo yo tau wa le semia o di to ya lo le semia ia fa ma ni le su fa si va o ka kala ma lamba ile o ka ko o sa o kala fo ma sau ale aleluia ma li inga enga singa mea kasi kuwa Oli mai. Kau rung fai pere. Ia o Samoa ne o ka ko uma ka ko ke uta sempo. O wangi va pe ma ko o e foi me. Le va ko ke u e foi. Ia e o ka ko maro si anga o le tu o mara na. O wangi e fa vai vai e. O wangi e fa kala ne le o le tu. O wangi e ka mo fai me o mo ka ko ma fa. Yo sa o wa le tu ni fia. Ai ka ko ke fai mo le o le tu. Ele va pe o ma fa me vile anga me lo me uma foi ele tu o ha le tu ele ia ka ko me ai o le manga bia foi ele tu ale o foni me ya so le au we must be a very good manager I face I got a bad manager last week my last 3 hours ago yeah got to be a good manager le so ka ko uma ia sa o ka ko managing o meu kelo e o ai inga lo ko le kelo o e il ko nga ka mi fo ke le fia ya mo pe ka so ka la la wa ke ko ale la ko le ni le ale me wa mo ka ria me fa ka ya ji ku la ko fia ya le wa mo uma ko fa ngan il me vole la mai ma ye me la mo ya ska ria le si ke mo ko o fa o ma ko ai mai ke ni chef ku mai ma ke ki ma fa ku le si fe o nga ma ko o ke le ni ka ko ma sala mo ko ni ka ko me o la kilo mai au chef ai mai ka la fe au de dia o la sport mai po yo ka ko ele me a ko ele me ai le nga su mai le e ki ko pe ia ma ko era smart manager o ele manga ora ko waste me ai waste le coupe wa mai la au ka ka le fa o fa le ngo sai ai ave ele tu a good manager a bad manager e la mai o le uma ala sport me va pe ma ka ma le fa you have to pay that price so le foi la dia ia ele ke le po le tua ele ia fa ia ka ko fa o ka ko ka i ma le fa pe na foi ma to foi pe le fia fi o le na tu mo lunga ile ia tato fa la te le ina tala le o malo o ko poli se wa mai no lo ka mai hey, Malcolm, Poli. Dad, where's my lolly? Go and buy coffee. Go and buy my cheapskate. See, if I may, you might have one. Why are you gonna ask God like that? Yo, God, Father, la vele wo mai se. Gallo lo malfo. Lima se la mai o lima lo ko lima se. Ya va vera ka si la ingo se foi ka mo se ko lo ko afa. O Poli. Albea era fakale tua ia wa ilo fala bra vele wa ia ma venga le ia ka ku fala rango ia te ia wo ke ru ka mi ka ku fala rango ia ka ko ma fa ia ko pa ku ko ka ku ai fala rango ia tua ia le official pi fala rango ia ko ke ma lo si ai au wa i fa is ka ku ma lo si fa kai foi le po le tua ni fiaf ke lo fo ia wa ka ko vese me le ni fiaf ia fa mo lo fo i plano ni fia fila se kusala ia sala ia bala i ka ko fuka ni fia fi al upo ale to mo ka ko uma o i fa fonga mai here and far everywhere ia e lo le ia lo fa le to ia ke ia to
me nga ringa pe nga mai la ngai le manga o ku fau ka ko pe se tam titi o le so tam so tina me nga ringa mai la upu mo ta ya so ina ia ta to wolo to tupu mo ia o afu i me la ki wi ni kai ia pe ma ko fa ya de fe mo ki wi ke lo kai al man si ang ka kalma lo le tu fa lo lang tu is a sustainer, is a provider, is always there. We o mai fai so ngia mo ka ko ele ko ka usau Yesu fai o mo ka usau Paul me mga o ye ka ko draw na ye ga ko fala kala ka ya ke ia on fala kala ka mai ile o le ko ni foi fiafi ka foi na o le fiafi ya ke te fausa ia mo le patala ula foi il sumai me tala mai ka ko la ngi fiafi o mo runga le ngo le tu fo ngo alu ka ko le tu ai ko mi si me ke le ia tu male pano foi ani leu te de fiafi ia ne fiafi ya ni ma no fala ya foi la usoneia tu foi sunga te tia ia ma fai o il sunga de tatu ma fa se tal e fiafi no fala la te tia ia le tua tai e tu o te tai e mi si foi o le foi tatu kala me ni po mo mo vi no le yes a le i fai conclusion o ga ko conclusion le i le pa ko sutas se ba ga ye pe tu no ne ye o ma wa fa ko su ba lu to o le fa explaining o le wing o le prepare pe yo so fa o ma ko mo le conclusion e pure ai ju ya ga o ga pa le kala ni su ma ga fa Britannia, and he answered all for the school manual so obviously I think fa ya eu kala fa ka ko bi fa ka very fa no kala issue and he answered that to you it has been given to you the secret of the kingdom of heaven and if I simula so ma ko kele ko ka ia ko pole u yesu no va o baila ko to you o ko ia ka ko fa longo ma sa o bene to know the secret of the kingdom of heaven ya o to loa the male na the male lilo le ma but to them it has not been given to them Pasimo la moria la forsaio per la vanga ia le mai no su va venga su but to them it has not been given for foi pusumalua mai awa o mai ole o yai mea for ina tu ya te ya ti ya na mea to them you know o le fatu leo le tua ya Yesu tangata ia o mai mo ya Yesu to you mo ko it's a secret of the kingdom of heaven afa mai la secret mai la amen mai o le o yai mea o le o falo o yai mea e a ki kele ya na me o le o ye e de ni mo le ave sia e la mari the secret of the kingdom of heaven ole me lilo le malo le te no e le nga aia ka ko so pe mai ka ga Yesu mai to you e fa alia ku ya o ko me e wala o ka ka le me yo fa to ne e fa alia ku ya o ko pa ki no ya o ta wai lo le ya Yesu ka ka o mai lo le ya Yesu ka mo ni le sa u ya ma te o te le o ni ya na fa ye Yesu mo oto na yo to mo de me lilo le malo le au ko o si vo yo ye ne fa ilo a kwa ya o ko se lo ma ko ki fa yo ta lo to fa ta o vo la conclusion mo ta tu es for you mo oi ma ta to mo oi fia longo le pole mo sta fai er fina ngalo le tu
te si me lilo le mo ka nga oe ke no nga foi ke fa fonga ba e nga oe a ga ke la bunga oe no to oe le ya fa ta wa ina I fina ha ya e ku pe ia la nga ka ia le vi fa no ala u ga de vi fa no ya fa wa do ngol ba nga la ve I but to them ya ku pela la urefia tadia ino le pure ai pele o ivola ka ko kilo e pure anu musa ni ya fa ele fa ilonga inga se me kom ya ma tadia tanga te fita dia au ka ngaka e de fika dia o ra ko wa nga o le fia tadia ino le pure tu ya ba mai te le fia wa le tu so that's the sick me lilo nga me lilo mo o tau o e fia sa e ta moni al fa na mo le e fa ka ni ma lo le tu ya ai fa stai te lo mo le si ya fa stai mo le no foi mo bo ni o ya ka go ya mai de water flow ya ka uso for your long mai pai Porque eu coisa não ai tu bau pe de tu o no bi manu ona manuia tu mo ya titato eu la faz o capo tato tu mata de tu tama tu le algo tu o ne ngalo ia mato fa mo lalo pe i rumba mato lavo ni o mai fata va le fai au na mato fai se me pe au no mo lo ma tama tai nga pa ia I lo fa natu e ala I la o le atu ia ai o fina ngalo fai fo I la matu fidi mo tu si tasi fai lo fa longo ia fa longo poto a longo pe o tangata no pa le fatu le fua mai ta se la tolu fu ta yo no fu le mato fai e tu sa mo fi Nalo fo ia I lau fa mangianga I lunga fo I o ni leia pēno le kia te tai o si fo I o sa ona nei pa mangia fo le uso ia mai ka o loho malue fo ia wā ne ati na ino lo maro o kalami se o fatu na alanga I nailo ia iai o mangia I lunga ia te mato fa mangalo fo I mato se fo I wala vane I o le vai a o le tangata taro ia te oe fa tumuina ma tu so le mato au una ia te oe mo fa ma mia mai ni fiafi stai fo I mato ta pe fe se marolonga ia ta to mo lo fio no avante au pe di si ave nova pene la ngaina I pe no lo mo la swafa Yesu mato wole bala amen 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 dai Olha, bless.